na tsukekatam. Buri ko mabiyasa kongan. Kingaman ni nga pong Ginoo. Nyay po kakit ngene king Facebook. No karakal deng manyira king Santa Iglesia. Kailangan baluta lang pakibatan. Bakalang metong kekatam. Ikayo pong pengari. Kay ba't yung may biyasa ituroy ka rin anak yun. Napon po at koketa. May nakit kong metong nga babae, kaya binoring adwa ng anak ang mga lati. Salamat po nga kayo. Tutukiyo rin anak yu ken Katie. Pakilalay Jesus. Gusto pong deng anak ka rin nga ko kaya. May lapil laki nga pong Ginoo. Kayo na yung pekamasayang diling ima kete ken yato. Sung deng anak yu alapit siyo ka nga po. Kilala din nga pong Ginoo. Kayo yung pekamasayang diling. Pero istong deng anak, elami lapit ki nga pong Ginoo, kayo'y pekamalungkot dili kete kinyato. Nga kailangan pumisopan tam, ito kiyo ring anak yung sisimba. Magharal tamo, lumapit tamo ki nga pong Ginoo. Lumapit tangan kayo, king kekatamong Ginoo. Adwan tayo ing sauk na ning Holy Spirit. Ban kanita guide na katamo. Papunta kingig pa. Kaya tutuking Domingo, isundo tayo po in kakatamong pamagaran. Bendisyon na nakatamo ning malugod a Diyos. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmayupayang tuto, linalang King Banwat Chato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banala Espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariang Birhen, nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus mete at mi kutkot, tinipaya karing mete. King Katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok yawananing Diyos, pang bus may paya. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangsublang nirang Miering Mete, at King Bie Alananga. Amen. King Ginotang Yeso Kristo, mabibiyayang yeni, King Legayan ng Egpa, dapat balutamong atinyang kamalayan, karing kakatamong pamangailangan, at malyari na katamong damayan, antimonong makananuyang mekra kaya king makatautang kabilyan, nga tamo pong manalangin, Ginoo, itubod me kaya kami, ing Espiritu mo. Ginoo, itubod me kaya kami, ing Espiritu mo. Ginoo, kapamilataning kaya kang Espiritu ning tetagan. Agyagan me ing Papa at ing kaya kaming Obispo at ing kabilugan abalayan ning Diyos. Ing umela king dalan ning pamagbayo o alang takot at manalig king paintungol inyang aming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami, ing Espiritu mo. Ginoo, patnubayan at pakilusan mo kami, kapamilataning kekang Espiritu Santo, bang mibiyebye kami agpangkingkekang habanghelyo, hanting masayang balita ning lugod, katuliran, at kapayapan, inyang aming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami, ing Espiritu mo. Ginoo, ibuklat mo kami, kingkekang Espiritu, gawan mo keng metong apuso, at kaladwa bang miabe italakad miya ing metong a komunidad apdaptan para king metong at metong itang depatan mo para kay kami inyang aming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami, ing Espiritu mo. Ginoo, itugtog me ing kekang Espiritu karing mapamuntok ding bansa gawan mong taong aring matampang panlawe, bang ding tao ilang maging manimuna, rang masabal at makalalang lang kapaligiran na mitmuking dangal
at katimawan anong nuring taong apasulong da ing karelang kagiwan inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo. Ginoo, ibiyeme ke kami ingke kang espiritu ning lunos at pakalulo bang igalang mi ing sablang biye at sopan ding kapatad ming atyuking pamangailangan. Abayan mo kami, O Ginoo, bang abayanan mila at makapagbalik ing kapanaligan da king biye. Inya ngaming manalangin. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin mo kaya ka, O Ginoo. Ginoo, itubod me kaya kami ing espiritu mo. Ginoong Hesukristo, ing sablang upaya miyabiye keka karinbanwa at ketiking yatu. Mamaleka ke kami kapamilataning espiritu mo, bani kami ring maging amano at pangatyum keti king yatu, ngenit kasulukuyan, king mabiyeming Ginoo, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid maiting, kakatamong dawon, ing kakatamong tulat, kasakitan king biye, matanggap ngan, king harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa ginuhit tindahon karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king isaplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan. O maluguday pami, king mepnong kapakumbaban, daran miyakekang ngeni iting sakripisyo, bilang kapag masosyan, king pamaytas na banwa ning anak mo. Pagkalam mo na naman sana, king mitas kami naman banwa, king kapamilataning pamakiyagumi, kareting banala misteryo, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya ke kayo, itasyo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamong. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man. O Ginoo banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Ang pating Ginoong Jesus, aring maligaya, at migtagumpe laban king kasalanan ng pong kamatayan. Pepaitas siya banwa, busal ring kapagmulalan ding anghel, at karinya ing talapamilatan daring tao, ampon ning Diyos, at ukum na ning yato at ginu daring sablang ginu. Para dumayo ya, king kaming kalukan, noneban at dana na kaming kapanaligan, kaming galamena, king misanaldo, tuki kami kaya karinbanwa, at no karine migpasiuna, iyang buntok ampong pingmulan mi. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting pagpaskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin, ding sablang upaya pong anghel ning banwa, darali laking kekang ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog may ng espiritu mo, antimo ing titipangambun, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang bengeng mi pagtaksilan niya, at bayan ako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayan na kinuha ning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape at dinwang ni iti karing disipulo na ngana. Kunan niya iti,
ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti iyang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis. Pasibayo pepasalamatan akat pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti. Ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi o mapamakalulungig pa. Ing kamatayanan po ning pangasublinang mebie, daraon miyak yakaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulo-sulo king katawan ng buong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong medong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, at kini inaus mong mitipon kaniting maligayang aldo, ning pamaytas banwa, kapilan man ni Kristo, mi pukyang ginumi. Ban mi ganapya, king lugod, kambenang lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, ding religyoso at religyosa, ding diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend John, ding magmadri at magpari, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening noa na Birhen Maria Duning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambening noa na apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ang nga paligayan da kasana, king kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga.
Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginotamo. Ikabos mo kami, King Sablang Marok o Ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panawon mi, ban King kasaupaning pakalulumo, mo, mitimawa kaming parati, King pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Huling kekain ka, ating kayo paya, ating ligang, yamang naman, O Diyos sa ikpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, doon pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ang pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sa nakapilan man kaya kayo. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Pakaluluan mo kami.
O ning ginutang Iso Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eke matampang tanggap keka. Dapat yakas niya yung amano mo, kumayok na ako. But
Manalangin tamo. O mga nakang igpami, paintulot mo kaya kami kedeking yato, ing gampanan milaring banala misteryo mo, ing lugod mi king biye Kristiyano, tayra ng pong sana at idala na kami king ligaya, anong nukarin muna, delang makapawuna ing pangataw mi. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklo kayo po saglit. Ngayon pong magdatuna ko keti, buri ko pong kutangke kayo ning mapilan. Nepong aldo Domingo dati alas 8 ya po ning abaking misa keti. Meging 8:30 ya po uling mitatawli ko. Magmisa ko king Pisamban Maragul alas 7. Kaibat pupunta ko po keti 8:30. Nano pong buri yung oras ning abak. Ing misa tamo. Nino pong makiburing alas 8 ning abak. Tasyo po rin gamat yu. 1, 6, 11, 2. Adwala mo. Ninong makiburi keng 8:30 ning abak. Ko ito ko bilang eh. Kasakit muna naman. So, ibalik tayo po kitang dati. Alas 8 ning abak. Okay mo po kaya kayo ita? O ito po alas 8. Buri yun po kayang tutuking Domingo. O patagalang ding absent ngeni mintala 8:30. So pamalitay na mo po ing misa tamo kayang tutuking Domingo alas 8 na nening abak. Itapunggat panapon na lang problema, 5:30 ya po ninggat panapon. So pamalita kayo keng tutuking Domingo alas 8 ya ning abak ing kakatamong Santa Misa. Adan timurin po, misip na kayo, may kamisa tamo po Aldoldo Keti. Ekubalo nung nano pang oras, nung buri yung 6:30, o kaya alas 4 ning ganing aldo. Magsimbata ng bingi, malapit na simbang bingi. So lawen nyo po mekad by the month of July o kaya mid-June, magmisa ta ng aldoldo, ning habak, ang po pa po Merkulis kat panapon. Pero mo ning Friday, sigurado pong magmisa tamo retang dati, 14 na misa. Pero, panay ko pong sasabihan, ing Friday, devotion niya po kang apo. Eya po obligasyon. Ing talagang obligasyon tamo, eke manausan obligation, it is a commitment. Neng aldo Domingo, kailangan simba tamo. Agyang ekasimba ng Friday because it is a devotion. Simba ka, ekasimba, kami kakasala ng Friday. Pero itong Domingo, Nengaldo Domingo, it is the day of the Lord. Kaya Dominus, Domingo, Ginu, Aldone ng Ginu. Bakit po? Uling sinubliyang mebye in Ginu, Kingaldo Domingo. Agyang den early Christians, mititipula, king mumo ng aldoning parumingo. Sano po yung mumo ng aldoning parumingo? Sunday, Domingo, mamiraso nung tinapi. Nya kanita pa po ng aldo Domingo, the first day of the week. Sunday, mamiraso nung tinapi. Nya ing talagang commitment tamo ng aldo Domingo. Pero nung ating kong devotion ka nga po, nen pong Friday. Makanyan niya po itan. So dakal po salamat, keng tutuki kareng misa tamo, adwan ko ke kayo in makibat kayong masikan. Nung baluyo po ring kanta, makiyabi ko kareng kanta. Anti mo yung sinabi ko kaya kayo kanita, kailangan kayo po ing mararamdam. It is a community singing. Aliwa mo rin choir, ilang daramdaman tamo, ding choir, gagayad da katamo mo. Gagayad da katamo kay ba't itamungan. So,
nandin po may naing pakibat, balik yung tutukin, makibat kayo. Sungren naman naliwa, era si kaso yung pamakibat. Alimbawa, ing ginumantabi kaya kayo kay bate ko bubulat. Anti mo ang sasabihan, Father, ala akong pakialam kaya ka. Ali po yung makanyan. It is a dialogue. Magsalita kung makibat kayo. Kailangan mag-participate kayo. Active participation. Kayo makatamimi. So, ini po keng tutuking Domingong karempang tutuki basta sisimba kayo, makibat kayo. Masikan. Ang papaking pamagkanta. In commentator, gagayad na katamo muna naman po. Makanyan niya po tang sisimba tamong mag-participate, tamong akupin, aliwa mo po yung pari ang magmisa, none itamungan. Amen. Mangumbira ko pa pong kareng katubalayo para simba, niya dindam niya ping ebanghelyo, kaibat ng pepaytas banwaning Ginoo, dening alagad na pupunta laking templo. Halos aldoldo tilukeng templo, pupurian at pasalamatan din Diyos. Makanyan munan po kaya katamo, pupunta takiti, batayang pasalamatan, purian at samban, inga pong Ginoo. O yan po bilang Katoliko, kailangan sisimba tamo. Yan mo man Aldo Domingo. Emo neng birthday tamo. Emo neng simbambingi. Emo neng maleldo. Nune balang Domingo. Kailangan mitipon-tipon tamo anting balayanan ng Diyos. Kaiba na po ning misa, siyempre ikalat tayong dimdam tamo keni. Pakit siya Kristo, kayo ring testigo ko nga ng Kristo. Nung nanong dimdam yu at ikit yu, ipamali tayo ka rin aliwa. Amen? So, lawenta mo po yung Bible study, kailangan itamongan mabiyasa tamo keng Biblia, Bible. Bangkanita, akalat tayo ing mayap abalita ning kakatamong Ginoo. So, magplano tapa po kanyan, dakal tapa po gawan, ining flooring papagawa tane po, flooring medyo makapal na po rin bibilitang marmol, pang lifetime na siguro ini. Kaya ba ding sound system, lawin nyo po kakabala rin sound system, ding speakers. Papalitan lang muna naman, bangkanita po atang magmisa ay tindihan nyo ngan, ing sasabihan na ning pari. O yan po kaibat, siyempre, iba yung aning makapadurot, dakalta pa po gawan, susundo ko mo itang detang minuna ka na ako, pero yung mawulagan dili, aliwa mo po yung pamagbayo keng luwal, physical, noon yung kakatamong pamagbayo. Amen? In kakatamong pamagbayo, iya po yung importante, conversion, kailangan magbayo tamo. At po tang migbayo tamo, atin pong tanda, magobra ka, sumuyo ka, kingapong Ginoo. Ing tao, rene pong susuyo keni volunteers langan. Ing pamanyuyo, tandane ning kakatamong pamagbayo. Hanggang ing tao eya magbayo, eya po sumuyo. Nyapin ing pamanyuyo, tandane ning pamagbayo. Dakala pa pureng ya susuyo. Nya sana misanaldo kaya biyara kayo pong susuyo. Sumuyo tamo. Pinabili na po ning kakatamong arsobispo ining shrine maging center of mercy. Sentro na ning pakalulo. Sentro na ning pakalulo ng apo. Pero makanyan mo naman sentro na ding pakakalulo. Ding pakakalulo. Nyapin po sa saob tamo ka rin pakakalulo at hintamong babie karela emo yung apong Ginoo no neting material abage. Nya susundo tamo ing misyon ng Jesus nga kupin kaya kayo isundo tamo po ing misyon na ning kaya katamong Ginoo alikwana kaya katamo. Kaya kayangan po dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ing Ginoo mantabi kaya kayo
idukoy lareng buntokyo at manigapuyo at manigaputamo king bendisyonan ng Diyos. Bendisyonan na kayo sana ng Diyos sa lubos mayupaya, ngening king aldoy iti imbugtong ng anak, pepaitas siya king banwang matas, layon biklat ne para kaya kayo ing pasbol ning banwang kakarinana. Amen. Pagkaluban na sana kaya kayo king nung makananuyang pepakit ti Kristo, karing disipulo na kaibat ning pangasubli ng mebye, makanya naman sanang pakit kaya kayo, king tulang alananga, puwatang subliya naman keti, banmukum karing mabye, ampong karing mengamate. Amen. At Jesus, asal pantayanan yung makalukluk, king wananing igpa, king kayang kaligayan, akamtan niya sana tangalan, agpangking pengako ng mantabi ang gaking kawakasaning panawon. Amen. At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Apat na pulong aldo en alagad ni Juan, alagad ng pagkamalan, Alleluia. Apat na pulong aldo en alagad ni Juan, alagad ng pagkamalan, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia. Pepaitas yabanwa, Alleluia.